Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 1. Numasirib ti anak, dumngag no babalawan ti amana, akas panangisuro na kankwana. Ngampulos asaan nga awatan, tinatangsit ti biddot na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Basta, ijay Manila ti kayat ko apag-eskwelaan tatang. Manunatawan niya kat atal ijay Manila ni Manong mo Rafael. Saan ba't lang niya grad-graduar? Kat, sabali ani Manong Rafael. Aping amin nga ipadadakkan ko na. Nasaysaya at matlaeng no dito'y kan probinsya nga agadal. Ay, jak kayat. Sa anak lang agad adalan no dituyak matlaang nga agadan. Kukwayon takwar tayo. Papanaam manang, Awan bibiyang mo. mangantayo ka nun. Pumanaw akon. Apay nga tanga gungungot ni manang. Asino nga tamanan ti kinaapa na? Lakay. Apay adi mo kutkut yan day takanam. Ay, kaguranak manan ni Madison. Ay, isumot lagayam apim manaw itay. Anya manen ayati imbagam ken kuana. Imbagak nga giskwela lagan diti probinsya. Ngam ipapilit na nga ijay langan Manila nga agadal. Talaga amarigatan tayo no ijay nga agadal. Tani, agad-adal pa ilaang ni Rafael ijay Manila. Manun atawon anagadal ijay Manila ni Manong Rafael. Ngam di mo't latan makalkalpas. Day tamat timbagakan ko na ngam ginuran akon. Kasano dayto yan lakay. Sapay nagbabati presyo dagiti nateng. Apay ngamin aya, tatarigagayan da pay laang ti agiskwela iti adayo. Numabalin da mo ti agiskwela dito'y probinsya. Basta siyak, naragsaka ko na makalpas iti short course. Kaya't kayo atulungan ngagtrabaho iti bangkag. Ala, mangantayo kit din. Lumamisan ti kanan tayo. Ag-eskwela kami di Manila. Si kalaang ang tagbati diti probinsya, Madison. Sana mabalin. Ipilit ko kadagiti naganak ko apagadalandak ije Manila. Ay sus, si kalaangan ati mabati diti probinsya. Awan maadal mo ditoy. Ay sana mabalin. Siyak ti rumbang amasurot ta siyak ti agadal. Apay ka nung amin asanda kakaya tapagadalan ni Jesyudad. Jak man amukin ni tatang ko. No kwarta, naglawat ti dagayo. Katwan mat. Mabalin dalata ti aglako iti dagami. No talaga kayat dak makalpas iti panagadal ko. Pilitam ida, Madison. Sana mabalin nga agsisina tayong agbabarkada. Talaga pilitak ida. Saan mabalin nga agbakbaketak dito'y probinsya? Hello, Manong Rafael? Ni Tatang, kayat ko makasarita. Madamati panagarado na. Apay ka di? Ni Nanang ngay, Linlinisan na jay mula na anatong. nas ka nakasarita kita. Apay ka di, Manong? Tamagang pailahan, basta nas ka na makasarita kita. Aglutluto ak ngamin iti pangaldawan me. Umawag kanto inton madamdama. Sanan, ibagam lang na pawitan da kiti kwarta. Tanay, awanin kwarta. Awan mat kwarta da tatang kenanang. Nas ka na pawitan da. Sana mapalin na paypayan da kitoy. Suportaran da ti panagatal ko. Sige, Manong. Ibagak day takadakwada. Magipagpagaman ni Rafael iti kwarta bakit? Nay, kay pahupaw itala ang idinaminsan alawas iti kwarta na. Naibusan adagos. Ay, awan nga rod. Saan samot nga adal ter aramiden na iti Manila? Mano natawan na ijay Manila. Agbirok ko malangan iti trabaho na. Sapay, agbiyahe ka nun ni Madison nga agpa Manila. Tamapan agpa-enroll lakay. Ay, aggigidanan ti paggastusan tayo. Imbag pa'y ni Tomas,
Tanayat at tumulong ka data. Ngam dagiti dua akakabsat na. Puro paggastusan ti amuda. Aglako kayo ngamin iti daga An-anwen nyo day tadaga naglawa. No saan nyo mat nga ilako tapno gastusan mi kin ni Manong Rafael. Pagbibiyagan tayo day tadaga, anak ko. Kasano kayong tunyag kabsat? No awarin di daga tayo. Diyak kaya ti agtrabaho iti daga, tatang. Manalon kayo lang arudan. Manalon kami manan nga anak yo. Ay, diyak kaya iso nga ilako yun dagita adaga. Saan kayo ang madanagan, nanang? At daak dito'y amang tulong kada kayo ken ni tatang. Imbag nga rod taadda ka, Tomas. Kasanulaang ang tibiyag mi ka ni tatang yo, no awan ka. Maawatan kayo ken ni tatang. Pagaw-awidan mi ni Manong mo a Rafael. Agis eskwela nga ta ni Manong Rafael, nanang. Daita ti saan tayo nga ammo, anak ko. Bayam, nanang, takasaritak to. Rafael, anak ko. Nagawid ak tatang. Ay. Dapat talaga motong ka. Ada na pati kagagarak. Iso ang nagawid ak. Agin na nagabay anak ko. Amo ka na panog ka iti biyahe. Ni Tomas ngay, tatang. At digital talon. Kadwanan ni nanang mo. Isak tinagbati dito balay. Medyo maditirik-rik na kanak ko. Tatang, alae kong titawid ko. Anya? Itad yung titawid ko. Ano ang titawid mo, anak ko? Ay, katilako ka. Agnaid ako na di Manila. Isuntumot lang. Asaan da ko na may kanita allowance ko? Si bibiyag kami pa'y matkin inanang mo. Anya kumangin no si bibiyag kayo pa'y? Kasapulak ti kwarta. Iso nga ito dyan titawid ko. Addakan, Manong Rafael. Mailiwakan ka. Ops. Ha? Di nakarakupan. Ha? Kapit-pitak ka. Kun kalinglingat ka pa'y. Adu nga minti inaramid ko ijay taltalon. Agtiliwak iti manok tasidaan tayo. Saanan? Saanak mo't lang agbayag dito eh. Agsubli ka matla adagos ijay Manila? Wen! Imbagaglaan kinitatang. Ngala kong titawid ko. Anya? Jak kaya ating tagtrabaho iti taga. Angom? Jak kaya tagbayag dito kunakbat. Awan pa'y signal ti cellphone dito eh. Awan pa'y internet. Saanak amabiyag dito eh. Darigat a desisyonan day taakid daw ni Rafael lakay. Wen bagat. Pagbibiyagan tayo titaga. Nagawid tapno umay nalaang-alaang titawid na. No ilako ng tumutlaang, awan serbina maitadkan ko ana. Jak maawatan ti panunot ni Rafael. Apay mo't nakasla kwarta laangan tinapatag kadakwada ka ni Madison. Nilaangan Tomas, tinaanos nga anak ta amang dungdungo kadata. Umay mo alaan titawid mo? Ha? Naglain kan? Kat, tawid ko matala ka. Awan bibiyang mo iti tawid ko. Mano atawan a pinagadalda kadagiti naganak ta? Kunak man no umay kan agimbitar iti graduation mo. Anya graduation niya bagbagam? Saan ka nagis-eskwela? Awan tinalpas mo? Masadutang ang eskwela. Ay, sinayang mo lang ang tikwarta dagiti naganak ta. Abay, ag-eskwela ka mat iti syudad? Una, jak kayat ditoy. Kayat kumat ang mapadasan tibiyag ijay syudad. Ay kapadas ma! Nalawa talaga ti taga-tayo niya. Dayta ka di lang ti imayam ditoy, Manong. Di mo ka di makita. Lakay kan bakutun dagiti naganak tayo. Awan man lang ti panangisakit mo kadakwada. Nay, apay, anyang iti bibiyang ko? Adda ka ba't akadwada?
Awan pa'y panangisakit mo kadag itinagannak tayo. Isung awan karbangam amang hala iti tawid mo. Tasaan ka nasayaat nga anak? Nay, anya tinapasawak kan ka, Rafael? Apay akapit-pitak day tapagan anay mo. Awan da ito'y, nanang. Naggapu ka di ijay talon? Wen, ngam nagsubang kami lang kini Tomas. Ha, taapay mo't. Pumanawag langin. Ngam agsubliak to. Taong may ko alaan titawid ko, nanang. Ibagam kini tatang dayta. Ta isagana yon titawid ko. Abugay siya ti kayat ko akurso, tatang. Isong agla ko kayo iti daga. Saan akas karina dayta kurso anak ko? Nanginat ni magastos dita. Ni, apay, diyo kayat ang maadaan iti abogado nga anak. Nakasagana nga gastos. No laki dita sigurado malipasam dayta kurso. Ay natatang, diyo ka di pagduan-duan ti kabailak. Napaay kamin kinimanong mo, Rafael. Awan mo't gayam na lepas na kurso. Mano atawan alilok-loko na kami. Saan ang mapasamak day ta kanyak, tatang? Ikarit, lepasag ti kurso. Kat maadaan kayo iti anak nga abogado. Umadayo ka manan, anak. Anyangay ko mataramidak dito eh. Sapay ko mga rod. Ta saan amasayang dagitoy a sakripisyo mi para ken ka. Nanang, agbaligi di kay ka di madanagan. Saanan ang nagsubsubli ni manong mo a Rafael? Simurutan akadagiti barkada na. Agsublinto ka no umay naalaan kay tawid na. Diyay latawid nan tinapatagkan kwa na. Kat anyangay ko mga minti aramidan na dito lugar tayo. Nagbuntog ti progreso. Alakat aganad ka nga ron ijay anak ko. Di mo baybay anday tabagim. Wen, nanang, amok tar aramidak. Paulit-ulit akas na tibagbagayo. Makaumadanggan. Di ka kumamaum-uma anak ko. Tadi mi kayat ama isagmak ka. Sa anak ama isagmak. Alain nyo man kit di jabag ko. Sa dino ka diti ayan na anak ko. Adda ijerwar, nakasabit ijay diding. Darasin nyo, taurnusak dagiti gamit ko ngagbiyahe. Mapan kagaya man ijay Manila, manang Madison. Wen, agan-anos ka dito ya. Tulungam dananang kantatang. Un manang, katsapay ko ma, taagbaligi ka. Tulungan da ka. Agtrabaho akmet, tapno aday maitulong ko. Agyamanak ading ko. Tatang, swerte tayo ang nagmula ita. Kitaan nyo ti apitan tayo. Ay na, uwan nga rod, anak ko. Agasum nga iti kalawa ti minulaan ta. Talaga akaimaak ti agtalon, tatang. Uwan, anak ko. Sinurot ko lang matdagi ti balakad yu kan ni nanang. Manipod si katinangital ka kiti dahito ataltalon. Kanayon na napintas ti apit tayo, anak ko. Talaga aswerte ka. Gapo ka dila ang iti dayja lalaki? Isa nagbarbartag kan, Madison? Ay, ayat ni Dennis. Ngam, saan na ka nga ayatan? Kita umot nga mintalangam Nagado ti aritos mo. Pati agong mo. At aritos na. Di mo man pagibiyangan ti kayat ko nga. Aramidan dito ibagit. Ay na, agbalbaliw kan. No kayat mo nga adda lalaki amang ibanag kan ka. Sayang ngamin, tapagad adalan da ka dagiti naganak mo. Ngam, saan mo't anagadal ti nararamid mo diti Manila? God, sige nga eh. Anya din nararamid mo dito yung syudad. Aklunak, naibarkada akmat idi. Gan namin ado asino kadak ti kursok. Ngam nakapanunutak itan. Disidido ako namang ilapas iti kursok.
Talaga? Wen, Madison. Iso ka. Agbalbaliw ka matan. Nayaw awansan na talaga tibiyag ko. Ay na, di mo latultuladan ni ading mo atumas. Isuitan ti kabaknangan ni J. lugar tayo. Awan yan. Apay akada kayo at talungag kakabsat. Isula ang tinagbaligi ti biyag na. Diyak mo. Diyak masong batan data sa ludsud mo. Nanang, Nay, ay na, Rafael, sika ka di nga agpaiso na itan, anak ko. nanang, siyak na ito eh. Kimbutong kamot nga, men. Sino ti bisita, bakit? Lakay. Siyak tatang, ni Rafael. Anak ko. Rafael, anak ko. Apag kita ka lang. Nabayagda ka nga inururay. Nagawitak. Takayat kong ornusin tibiyag ko. Umapalak ngamin kan ka, ading ko. Naalwanan tibiyag mo. Adda pa yung nagdakkalabalay mo. Kan adanlogan mo. Naragsak pa yan ti pamilyam. Agpada kayo kanimanang Madison itinagbanagan. Nagbalin ang nakakaasi ti biyagyo. Gaputa di kay dimngag iti balakad dananang kantatang. Himbagpay kan kahading ko. Napintasan ti biyagyo. Manong, saan akas karina ti agsublilatan? Anya ti umay mo aramiden dito eh. No saan ka mat anarwam nga agtrabaho iti talon? Surusruwag tagtrabaho, ading ko. Agyaman nak, no nakaamiris kan, Manong. Kat no day tati planom. Sige, agtinulong tang agtrabaho iti talon. Oh, agyaman ang ading ko. Agyaman dak na napakawandak matnaeng kadagiti ado na nagbasulak ka na kayo. Di kay agtanak. Aramidik ti amin. Tapno matulungan kayo kadananang kantatang. Agbalbaliw akon. Kaya't kon alitupan, dagiti nagkurangag kada kayo. Nasaya at ipagbanagan dagiti anak amang ipangag itinasaya at apam magbaga dagiti naganakda. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Chauffeur Anas Basit. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.